us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure. Kandi kugira ngo tubashe guhangana nabyo neza tugomba gushyiraho ibikorwa remezo atari hano mu rugo gusa ahubwo no ku isi hose. Bizadufasha kubona vuba, guheza vuba no gusubiza vuba, kugira ngo niba kandi mu gihe ubwoko bushya bw'ibicurane nk'ibicurane bya Espagne bwadutse mu myaka 5 kuri ubu cyangwa mu myaka 10 uhereye ubu, tuzabe twarashoye imari muri gahunda ndende yo kurwanya no gutsinda ibyo byorezo. Ni ishoramari ryiza cyane dushobora gukora. Ntabwo ari ubwishingizi gusa, ni ukumenya ko mu rugendo tuzakomeza kugira ibibazo cyane cyane nk'ibi ku isi yose, aho wimuka mu gice kimwe cy'isi ujya mu kindi buri munsi. Bifite umumaro uyu munsi ariko no mu gihe kizaza. In a day. So this is important now, but it's also important for our future. Ni Perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Hussein Obama ubwo mu mwaka wa 2014 yatangaga umuburo ku ngamba zikwiye gufatwa mu rwego rwo kwitegura guhangana n'ibyorezo bishya bizaza. Ni nyuma yaho icyorezo cya Ebola cyari nk'igihano cy'urupfu mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika y'Uburengerazuba nka Liberia na Sierra Leone. Akivuga ibyo nyuma y'imyaka 5 gusa, COVID-19 yaradutse ifunga isi, ubuzima busubira kuba nk'ubw'abakurambere bacu babagamo mu mashyamba aho imigenderanire itashobokaga. Ndabasuhuje, nitwa Pascal. Kuva abantu bagera ku isi bagiye babaho mu buzima buhangana n'ibizazane buri gihe. Guhera mu bihumbi byinshi by'imyaka ishize, abantu bagiye babaho mu buzima burwana no kurokoka ahanini ibyago 3 by'ingenzi: intambara, inzara n'indwara z'ibyorezo. Guhera mu bihumbi by'imyaka myinshi ishize, ikintu cyari gikomeye cyane mu buzima bw'abantu cyari intambara. Intambara yaragiye yiyandika mu buzima bw'abantu ku buryo byageze naho igihe cy'amahoro, mu gihe intambara zitakiriho, icyo gihe kibarwa nk'inzibacyuho mu gihe ibihugu biri gutegura indi ntambara. Gusa ibitwara birenze, hasigaye hariho intambara z'ubutita cyane kurenza uko kera ibihugu byashyamiranaga bigahita bitangira kurasana mu buryo bweruye. Uyu munsi imyaka myinshi ishira ibihugu bihanganye mu buryo butaziguye, aho ibihugu bihangana mu magambo ugasanga intambara iratutumba ariko nta watinyuka kurwana n'undi. Ahari bishingiye ku kuba intwaro nyinshi zikomeye zigenda zibikwaho na bimwe mu bihugu byahoze binaciriritse. Gusa nubwo bimeze bityo, ntibibuza abarenga ibihumbi 80 guhitanwa n'intambara zitandukanye zo ku isi buri mwaka. Inzara yo yamaze kuba umubanyi wa buri munsi w'abantu barenga miliyoni 828 ku isi hose. Imiryango mpuzamahanga irebera amagara ya muntu, ibigo mpuzamahanga byita ku biribwa n'indi miryango itandukanye yose bakomeza gukora ibishoboka byose ngo barebe ko hari icyo bakora kugira ngo bagabanye iyi mibare, nubwo icyizere cyo gutsinda inzara burundu ku isi hose cyo ntacyo. Ibyo byago bibiri ari byo by'intambara ndetse n'inzara byagiye bizahaza uyu mubumbe dutuye mu bihe bitandukanye, ariko ntabwo byigeze bigeza ku rwego ibyorezo byawuzahajeho. Uyu munsi haba mu bihe by'amahoro cyangwa intambara, abatuye isi bahora mu bwoba bw'ibyorezo bishobora kubibasira bikarimbura amamiliyoni menshi cyane kandi mu gihe gitoya. Buri mwaka indwara zirimo n'ibyorezo zica abarenga miliyoni 41 ku isi hose. Aba bangana na 74% by'impfu zose ziba zabayeho. Indwara z'ibyorezo zamaze kurema akanyangingo kavubura umusemburo w'ubwoba buri gihe uko tubitekerejeho, ku buryo n'abayobozi b'isi iyo bari kuvuga ingamba zikomeye zo guhangana n'icyorezo bashyiramo zimwe mu ngamba zikomeye zo kuzirinda icyorezo cy'ubutaha. Kuva kuri buri terambere abantu bagiye bagira nk'inyoko, bakunze kubana n'ibyorezo bikabica hafi yo kuzimya ubuzima, ariko bukagaruka ndetse ibyo bikisubiraho mu bihumbi byinshi by'imyaka. Uyu munsi iyo bavuze ijambo icyorezo, abantu bashobora kubyumva mu buryo butandukanye bitewe n'ibyiciro by'imyaka barimo, ariko hari ibyorezo byamaze kwiyandika mu mateka y'imibereho ya muntu kuva yabaho. Hagati y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose, no kuva guhera mu mwaka wa 1918 kugera mu mwaka wa 1920, mu isi yose by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi, agakoko kitiriwe ibicurane bya Espagne
grippe espagnole kateye indwara yitwa influenza A/H1N1 yahitanye ababarirwa hagati ya miliyoni 17 na miliyoni 100. Aba bari 5.4% by'abantu bari batuye isi yose icyo gihe. Ni hafi ubuzima bwose kuzima burundu. Hagati y'umwaka wa 541 na 549 hari ku ngoma y'umwami w'abami w'Abaroma witwaga Justinian. Agakoko kaje no kumwitirirwa Justinian pestis cyangwa Justinian plague, ariko ubusanzwe kitwa variole, kakwirakwizwaga n'inda zanywaga amaraso y'inyamaswa z'inyamabere by'umwihariko imbeba. Kateye indwara yitwa bubonic plague, mu kinyarwanda tuyita ubushita. Ni indwara yahitanye abantu babarirwa hagati ya miliyoni 15 na miliyoni 100. Ni abangana 60% by'abantu bari batuye Uburayi bwose muri icyo gihe. Umwanditsi wari ugezweho icyo gihe, Eva Julius Ponticus, yanditse ko byatangiraga abantu bagira umuriro mwinshi, bakababara umutwe, bakazana ibibyimba binini cyane bimeze nk'ibishyute ku mubiri, bagatukura amaso, ari nako bavamo amaraso, ubundi bagapfa. Ni indwara yahawe izina ry'urupfu rwirabura, Black Death. Nubwo indwara z'ibyorezo mbere y'iyi ngiyi zagiye zibaho na nyuma yaho, ariko mu mateka muri rusange nta ndwara y'icyorezo yigeze ikanga abantu nk'iyi bubonic plague cyangwa yiswe ubushita. Kimwe mu bintu bikomeye umuryango w'abibumbye by'umwihariko ishami ryawo ryita ku buzima ryishimira ni ukuba ku mugaragaro ryarabashije gutsinda ubu bwoko bw'ubushita. Guhera mu mwaka w'1981 abantu ntabwo bongeye kubaho mu buzima butarimo indwara ya sida. Ni indwara iterwa n'agakoko kitwa virus d'immunodéficience humaine VIH. Ni agakoko gasenya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu, bityo uruhurirane rw'indwara zamugeraho, umubiri we ntuba ukibasha kwihagararaho, zikamurembya ndetse bikarangira zimwishe. Nk'uko byatangajwe na Dr. Cecil Fox, impuguke mu bijyanye n'indwara zandura binyuze mu guhererekanya amatembabuzi, umunyapolonye ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo aka gakoko kageze mu mubiri w'umuntu gaciye mu igeragezwa ry'urukingo rw'imbasa rwakorewe ku bana 300 bo muri Congo Kinshasa mu mwaka w'1980. Nyuma yo gukora urukingo rw'imbasa hifashishijwe utunyangingo tw'inguge, izi mpuguke z'abaganga ngo zarabibonaga neza ko harimo virusi yitwa VIS, virus d'immunodéficience d'Osenge, ariyo yabaye VIH imaze kugera mu maraso y'umuntu. Aba ngo babonaga ko nta kibazo izateza mu maraso y'umuntu, ariko kandi ahubwo bari baremye indwara izafatwa nk'igihano cy'urupfu, nubwo nyuma yaje guhindurwa indwara y'akarande. Mu myaka 43 ishize bizwi neza ko sida iri mu bantu imaze guhitana abarenga miliyoni 43. Ni ukuvuga ko bubaze neza buri mwaka ihitana hafi miliyoni y'abantu. Mbere na nyuma yaho, ibindi byorezo bitandukanye byagiye bitera bikica amamiliyoni y'abantu, birimo nk'ibyiswe ibicurane by'ingurube, ibicurane by'ibiguruka, ubushita bw'isi bw'abaperse, kolera, Ebola, COVID-19 y'ejo bundi abantu bose bibuka neza, n'ibindi byinshi cyane byagiye bitera bikica abantu, hafi yo kurimbura ubuzima burundu, ariko ubuzima bukongera bukirema bukabaho. Ariko ahanini byatizwaga umurindi n'uko ubushobozi bwo kumenya uko indwara yandura, ikiyitera ndetse n'uko bayirinda bwari buke cyane ku isi hose. Ahenshi ugasanga ibyorezo bimwe na bimwe bifatwa nk'ibihano by'Imana, ndetse ugasanga abayobozi b'amadini n'amatorero bamwe bashishikariza abayoboke babo kubyirinda hifashishijwe uburyo ahubwo bubifasha gukwirakwira ku muvuduko munini mu gihe gitoya kandi mu bantu benshi. Nyuma y'imyaka 5 abatuye isi barwara no kurokoka, aho gukaraba intoki byari ikibazo cy'urupfu n'ubuzima bitewe n'agakoko ka corona. Uyu munsi si by'umwihariko umugabane wa Afurika, cyane cyane mu gice cyawo cya Afurika yo hagati n'Iburengerazuba, bari mu bwoba bukomeye cyane kubera icyorezo cyiswe ubushita bw'inkende, monkeypox. Ukivuga ijambo ubushita, benshi bahita batekereza urupfu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kuba indiri y'ibyorezo kuva mu myaka ya kera. Inkomoko y'ibyorezo nk'imbasa, Ebola, sida, ubushita bw'inkende n'ibindi byose bihafite inkomoko ahanini bitewe n'amateka yihariye y'iki gihugu.
Nubwo isoko y'iyi ndwara itaramenyekana neza, ariko ni indwara yagaragaye ku muntu bwa mbere mu mwaka w'1970 ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahanga muri siyansi batekereza ko ari agakoko gashobora kuba karavuye mu nyamaswa z'inyamabere nk'inkende cyangwa izindi nyamaswa ntoya z'inkegezi zishobora kuba n'inyamabere nk'imbeba, gusa bayitiriye ubushita bw'inkende. Center for Disease Control cyangwa CDC, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura indwara, cyatangaje ko ubushita bw'inkende cyangwa iyi monkeypox ari indwara iterwa na virusi yitwa monkeypox virus. Ni agakoko byemezwa ko kari mu muryango umwe n'udukoko dutera yitwa smallpox, indwara yindi y'icyorezo yigeze kwibasira igihugu cy'Ubuyapani mu myaka ya za 700. Umuntu winjiwe n'aka gakoko arangwa no gutangira azana uduheri duto ku mubiri, ariko bikazagenda bikomera, hanyuma bigakomera kurushaho uko iminsi igenda iba myinshi, bikazavamo ibiheri binini cyane bishobora no kokera ndetse bigaturika. Mpox ni maladie zoonotique, ni ukuvuga ko ari indwara ishobora guhererekanywa hagati y'inyamaswa n'abantu. Ni indwara ikomoka muri Afurika yo hagati n'iy'uburengerazuba, aho yasanzwe cyane cyane mu nyamaswa zibarizwa muri utwo duce cyane, zirimo inyamabere n'izindi nkegezi. Agakoko ka monkeypox kavumbuwe bwa mbere mu mwaka w'1958 ubwo hakorerwaga ubushakashatsi ku tunyangingo tw'inguge. Gusa iyi ndwara yiswe ubushita bw'inkende yo yagaragaye ku muntu bwa mbere mu mwaka w'1970 ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni muri Afurika yo hagati. Mu myaka 2 ishize, ukuva mu mwaka w'2022 nibwo iyi ndwara yakwirakwiriye isi yose, byagaragaye ko iri ku migabane hafi ya yose y'isi. Gusa mbere yaho byatekerezwaga ko ari indwara ihereye mu gace kagaragaramo cyane inyamaswa zifite utunyangingo dushobora gucumbikira agakoko kayitera honyine. Nyuma y'uko byari bisanzwe bizwi ko icyorezo cyagiye cyandura kikanahitana abanyekongo na Uganda mu myaka itandukanye, mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko mu Rwanda hagaragaye abantu 2 bagaragaraho ibimenyetso by'icyorezo cy'ubushita bw'inkende monkeypox. Bityo hanashyizweho itsinda ry'abaganga barimo gusuzuma no gukurikiranira hafi abagaragaweho n'iyi ndwara. Dr. Edson Rwagasore, umuyobozi ushinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, arasobanura uburyo iyi ndwara yandura nubwo kuyirinda bishoboka. Uyu munsi twifuje kubasangiza amakuru y'indwara y'ubushita bw'inkende Mpox. Iyi ndwara yagiye igaragara cyane hirya no hino ku isi kuva mu mwaka wa 2022, iterwa na virusi ya Mpox. Nubwo bwose Mpox yandura, kwirinda birashoboka cyane. Umuntu wese ashobora kwandura Mpox binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa gukora ku matembabuzi y'uyirwaye. Ibi bishobora kuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ikingiye cyangwa se idakingiye, gusuhuzanya cyangwa se gusomana. Uwanduye Mpox atangira kugaragaza ibimenyetso byayo hagati y'iminsi 2 na 19 nyuma y'uko yanduye. Ibimenyetso byayo ni ibikurikira: kugira ibiheri bimeze nk'ubushye bibabaza bituma umuntu ashaka kwishimashima. Ufite ibyo biheri bimutera kandi kubabuka ku mubiri, cyane cyane ku myanya ndangagitsina, mu maso, mu mugongo, ku kiganza no ku birenge. Kugira umuriro mwinshi, kubyimba mu nsina z'amatwi, kubara umutwe bikabije no kubara umugongo n'imikaya, kugira n'urugunyu cyangwa amasazi nabyo ni ibimenyetso bimwe by'indwara. Twashikariza abantu kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende hitabwa ku ngamba z'ubwirinzi, arizo kwirinda gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya Mpox cyangwa gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wagaragaje ibimenyetso bya Mpox. Gukaraba intoki neza ukoresha amazi n'isabune ni imwe mu ngamba. Mu gihe ugaragaje ibimenyetso bya Mpox, turi kujya kwa muganga, kandi tanga amakuru ku nzego zibishinzwe, umenyekanishe aho mwahuye ukeka ko waba waranduje. Nk'uko mubyumvise, indwara zose zandura zishobora no kwirindwa. Nk'uko bitangazwa n'impuguke mu by'ubuzima, ahanini bitewe n'ubushakashatsi bwakozwe, agakoko gatera indwara y'ubushita bw'inkende kari mu bwoko 2. Ubwoko bwa mbere cyangwa cyiswe CADO1 butera uburwayi n'impfu nyinshi, aho 10% by'abanduye aka gakoko bose bapfa.
nubwo bitewe n'imiterere yo muri Afurika cyane cyane iyo hagati n'Iburengerazuba iyi mibare ishobora kugabanuka. Ubwoko bwa kabiri cyangwa CAD2 ni ubwoko bukwirakwira cyane ahantu hanini, gusa 99% by'abantu banduye ubu bwoko bw'agakoko baravurwa bagakira. Ni ukuvuga ko kwica nibura 1% by'abantu bakanduye, nubwo bikunda kugaragara cyane mu gice cya Afurika y'Uburengerazuba. Ubu bwoko bwombi bw'agakoko gatera ubushita bw'inkende bukwirakwira hanini binyuze mu gukora ku muntu cyangwa inyamaswa yanduye, guhuza ibitsina n'umuntu wanduye cyangwa ugaragaraho ibimenyetso, guhererekanya amatembabuzi mu bundi buryo nko gusomana cyangwa gukoresha ibikoresho bisanzwe byarakoreshejwe n'umuntu wanduye, ni ukuvuga ibikoresho byanduye. Iki ni icyorezo kibasira cyane abantu basanzwe bafite ubudahangarwa bw'umubiri budahagije, ahanini bitewe n'izindi ndwara bashobora kuba barwaye. Abandi ba kabiri kizahaza ni abana batarageza ku mwaka umwe w'amavuko. Abandi ni abantu bigeze kurwara indwara z'uruhererekane zizwi nka eczema, ni indwara z'uruhu aho uruhu ruvuvuka rukababuka ndetse rukabyimba, biviramo uwayirwaye gutakaza ubwirinzi bukomeye cyane bw'uruhu. Abandi bantu iki cyorezo kizahaza ni ababyeyi batwite. Uburyo bwo kwirinda iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende burajya gusa n'ubundi buryo bukoreshwa mu kwirinda ibindi byorezo byose byandura. Uburyo bwa mbere, kwirinda gukora ku muntu wanduye cyangwa ugaragaza ibimenyetso by'iyi ndwara. Kwirinda gukora ku nyamaswa yanduye cyangwa igaragaza ibimenyetso by'iyi ndwara. Kwirinda guhuza ibitsina n'umuntu urwaye cyangwa ugaragaza ibimenyetso by'iyi ndwara. Kwirinda kurya inyama z'inyamaswa zo mu gasozi by'umwihariko zidahiye neza. Kwirinda gukoresha ibikoresho byanduye, ni ukuvuga ibikoresho byakoreshejwe n'umuntu ukekwaho iyi ndwara. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kandi kenshi. Mu gihe ibi byose byakozwe ariko kumva utameze neza, wagana ivuriro rikwegereye cyangwa ugahamagara nimero itishyurwa bakagufasha, ariyo y'114. Ubuzima ni ubwacu, tububungabunge. Inshuti bavandimwe twabanye, turabashimira cyane uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Njye mva kuri mikoro nitwa Pascal, naho ubutaha.